miongweli na itatu ni kwa tia wati ndanesa va studio twati ndanesa na indi ni siya vikasa umwena nusu sa siya Afrika umeloni wasua na nipindesio ya kukwete Mauvoo nthini wa Vilingi Wa Mauvoo na ito kusila mitandao na ito ya mwekumu kanali Mutongo TV kana kusila ili itatu kende mwitano wa Mbesie na Ndeto TV kathanu kwa ndotunenga woni waku yulu wa Mauvoo lato kusome kiwio ni cha umundi nita wa Steven MUEMA na kesha rondinda no kuonengelele Mauvoo kwanzia ya meko na tuambeisia na Mauvoo kumangaliko siya Kitui bala maobisa mako timu nene wa Kitui matambuka kithekani cha Kanyonyo kilagi Kitui ruro mawekalone mama squat ma ikundi ya mali kukumanye umo wangu senesio ila imekumbilite owe oketi na wa memba ma ikundi ya mali kukubithuki wa maume wa pamoja kumbwange wa nyumba sio maila simbeka ukoma mbevoni na indi muandiki wito wa Mauvoo kumakisioni cha Kitui Onesmus Chalo na ukutuambeisia Vilingi Wa Mauvoo na inaomba kuma na kaimukedwe Etina wa memba maikundi ya mali kulevito ye kala kithekani cha Kanyonyo kala Kitui rulova kauntini ya Kitui kubithukiwa na amwe memba maikundi kuumiwa muno na kuombwa wa nyumba sio yukoti munene wa Kitui no atambuka kithekani kiu mawekalone memba maikundi ya mali kukuthiano umo wangu senisila siethito katoa makundi mama squatter alame theta mayikala kithekani ki amemba maikundi ya mali ku ni maelesio tano etina wa kuthokiwa ni koti munene wa Kitui kuthima mathina alame thitwe mayisila ni muvea munene na atunga ebe inaona serikali ya Kitui koti nene ai koti yogeta tuwete kama tukazindu mindre ba matuko mangibete to nyamajo ne mbitu na ni moka kutwetika mani jani mewa ke yogito na ende yitu adu atwelete udwiyo ulawa madia makatudwie nitukujowa kwetela udwiyo anaja ni muvea ni kwa mero mako kuona serikali imeti kwa kutwetika kwa na mama memba maikundi mesilia methito mevithikwa ni makundi ange mama squatter la methito mayekala kithekani kiu mayenda mevetange kuma mawekaloni mo ni muemi wa Maliku ambapo Maliku ni na miaka 15 na nisenga muno kana utuku wa kwa mukia umuthini tu famiwe ni mbulili lesi ukie utuku kati sia tutemangia nomba sia tukuya liu na sia tumisia wi munene muno na nikutungia serikali ya Kitui weabu imana muno nundu nimewie kiyo kitu igeta ekalima Maliku nundu nimochie masije sindu situ ila si Maliku ila twanangio ni mbole kwa igeta aimema Maliku nitwatungia serikali ya Kitui muvea wi mwana muno nundu wakuka kutwitika ta ithie aimima Maliku Onawevo ni maweta kwethia koti munene wa Kitui wose tambia kutambwa kithekani kiu na kwithukisia kiyocho ni mesilia limeothi kukwata akio nitwa mitungia koti nene ya Kitui muvea munene muno sana ithi andu ma Maliku na itu nitwegwa muno ndu wa koti ya Kitui nitukwenda koti ya Kitui thini twetele utu wa koti za Kitui niyo kapa mthanu wa umuthi yo kakuwa kiyo kitu na niyo na kiyo ni atuona na muthena wa utuko wa umuthi tukia mukio utuko wa umuthi ni tuvame iwe twate mangwa twa umewa na ibanga na twakuwa luwito nitu ina lu nitukuwa luwito ni ndo tusamese kwao tuyo kulia koti ya Kitui ili tuikwetela utu wa koti ya Kitui nundu wa muvea ana mama memba maikundi ya Maliku alama vithukiwa na kuumiwa pamoja kwa naingwa mali yose kwa nyumba yume ilasimika kukoma mbevoni otondo makuelesia mbukiwe ni mekola yoka mbivi abanza ndu niketi obwangwa ndu tuinera tukane kangwa ba wila mokie mathi ya musena ke ina balu mbelelo kama eti tulike nyomba nindina alika nyomba na musenda na alika nyomba no kana ke ba nyomba kakomera uzi tu kieto wa tunengane mbesa nyana nanti na mbesa ambe na mandi na mbesa musena ngebe simo musena mandi na simo but no simo yo ikipa nyomba uzi makie mali ka ba nyomba mabo mwa mosa sola
mbetli, ndengo, na nguku 3 na mbata na mawa tuswi kwa mbata. Tiobo wana kuwa kondolo mpaka leo akuwa niza mungu na zo bunomba sianza cyalipi mpaka nguko kwa na memba maikundi imeweta na matwaise siko ilisio mavithukia menda mevetange kuma kithekani kiu ndini vote Vilingi Wa Mauvoo kuma Kanyonyo ni Onesmus Chalo. Ni muvya muno bwana Onesmus Chalo na ende ito mavutu dhima uvone makoneti ya uteti wala mutongo wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga wathingilela kana Dr. William Ruto ni woye kula kusinda kivila cha usumbe usakuwa nini munene wa matuku kenda mwini wa nyanya valoko mwea ona tiembo mbano siya nata siya mboya kiuke bendwa kanane woye kivila cha usumbe kabindane kau Azimio ni abendwa utongo imbunge ni ya Senate pala Senator wa Isiolo Fatuma Dulo wabetangwa tamukoni wa mutalisanga likoni ya alani ni bunge ni ya Senate na Senator wa Narok Ledama Olekina osa mwenye wake Josephat kana Joseph Kitheka nukutueleze. Na hapa kwamba mtasimama imara. Ndongo ya Azimio Raila Odinga ni wandi uweta kanangwa tanyo ita ya sindite kivila cha usumbi usakwani munene muvitu vila uweta kiita cho kinene kitumite maya mwakwitha na mbombano sia NND isioni kivuruka ni kienda kunena nisia maundu asu. You have shown beyond doubt that the elections were rigged. Kenyans must defend electoral justice. People fought for a long time to bring multi-party back to this country. And they are not going to surrender that again and take this country back to the dark days of single-party dictatorship, where elections are basically manipulated. Sometimes they are no longer elections. Raila ni watu la muteva nene koti munene wa Supreme nundu wa kuitha wamabatie kulika na kukunikila uwo kila cha isavani siya IBC aiweta vutavo uwo wai. When we took our case to the court, we demanded in the court to instruct the IBC to give us access to the server. The service provider, the company called Mathematics, refused to allow us. They even wrote a letter, which in the media has got, saying that they cannot allow us into the server because that will infringe their proprietary rights. But so after that time, we have ourselves been able to hire experts and get to the server. And we have exposed the information. We have shown the whole world the information, what is in the server. If they want Kenya to be led by a minority, fine, but Kenyans have to make that decision themselves. Do we wish to put these things under the carpet? Somebody got 5.9 million votes. Other person got 8.1 million votes. Those are the facts. Aina na kabindani kala ekomaindi na maseneta mamulengo uwa Azimio kuna nisi ya utongo iwo mbungeni ya Senate. Raila ni weka mawaliuku mautongo inzamani iwa la seneta wa Kilifi Steward Mazayo uwende ya kuidha hemu tongo iwala nini muni wake no seneta wa Kitui Enokiyo Wambua mukoni wa Modalisa mbungeni ino no seneta Ledama Olekina ulani seneta wa Narok. Valama vetanga ulaona tuwa mukoni wa Modalisa ngaliko ya ala nini Fatuma Dulo ulani seneta wa Isiolo na seneta wa Ilovi Edwin Sifuna ahitukidwa monini wa mukoni wa Modalisa ngaliko ya ala nini mbungeni ino ya Senate. The minority leader is Honorable Steward Mazayo, deputed by Honorable Senator Enoch Wambua from Kitui, and the whip is Honorable Ledama Olekina, deputized by Honorable Edwin Sifuna. That is our lineup in the Senate. This is because some officials who were there before have opted to now work with the majority party in the Senate. And we want to be very focused. So I've asked our team to continue to represent Azimio effectively in the House. Azimio
stands for the defense of the people of Kenya, interest of our people. Aika mawaliukwa Raila ni wasioka ingi atulamuti President William Ruto aimurevekana onaeka mboya sianata yesa umvetangia evitio ya ungeiwa kula ulama atuwa isye ta Kenya kwanza. And doesn't matter how many times Mr. Ruto shouts, how many times he prays, the prayer is not going to help him to get away with theft of elections. Nuathana kana azimio ikethe ito isia mboya si mwanya maofisini manzama ya unyuvani na mvaka chumwani tuendete nikenda kumivoya kwitha na utheu usakwa nini ulovaniwe wanzama ii. On Saturday we are going to be in Kisumu, and then we will also be doing a prayer for the IBC, that we have and get an IBC which will defend the right of our people, and that prayer will be done in front of the premises of IBC sometimes next week. Joseph Kitheka, Vilingi Wa Mauvoo, Mutongoi TV. Tuendelea na Mauvoo makoneti ya uteti tuatani sina Kitheka kwa mwaka muyumbe wa kibwezi cha Udhuloni wa Sua kauntini ya Makueni wakili Mwengi wa Mutuse ni wakulia ateti elembetani ya ukamba ngalikoni ya uleima yake kukenga kamba kana nime utete kangwate nioni ya ulei ila ithitwe itoiwa ni ndongo ya Azimio One Kenya Raila Odinga kuliana na usumbe wa Dr. William Ruto. Mutuse ni waweta kanape na cheva kinene kwa akamba kuendea kwekala utetini wa uleimi yake tano yokite na nende yunongi na meyumilia kuliana na uteti wa Raila Odinga na Dr. Steven Kalonzo Musyoka Benjamin wa mwaka. Muyumbe wa kibwezi ya Udhuloni wa Sua wakili Mwengi Mutuse ni wata mbaya mukamba itwe sila kuthukuma na serikali ya Kenya kwanza na kuivetanga uteti ni wa ulei. Mutuse weta kampeni sia tongo onde ukamba kula ni bitu ina isia kutoa mbai serikali ni noka na ndongi yekale mesa ni wanya wa maeneo. Takamba tusunga tusaite Sua tuikalike pando obamwe na kusunga wathi umwe otwezi kana wathi usukile bila tusunga wetotwa katika maundu mata unambai. Tunakunia kampeni ya kwaza kana tuenda mukamba ethe serikali. Tunaanza kana mukamba ethe twe upinzani ni matuko maingi na nondo wakwitha mukamba upinzani ni maendeleo makasio tina. Mutuse weta ni uthuku muno kwa ateti kukenga mwene nthi kana Dr. William Ruto tiwa musumbe kwislamia atianio thiende matuko a fula weta ateti maulei maina wendi musio wa mwene nthi wa kawaida kutetheka ni utongo wa serikali ya OU. No mundu baingwa mundu oteseka na Mheshimiwa William Ruto ni wa musumbe wa Kenya. Maandamano ayetu Ruto aliakwitha musumbe wa Kenya na ulo kwende na kumia ni mwene nthi mundu atongo yala monde na uthiuka etho ni Raila etho ni Kalonzo monde Musyoka ilogi makaenda akare ni moka akukuna ndeke na metoka ila menene na itututiwa na mathina maitu mekukuna mathina la mekwa matoma na serikali. Muyumbe wa kibwezi cha Udhuloni wa Sua weta vena vata ukamba utanizivyo na kuatia na isia Raila Odinga na uyosa mukondo ungima wa kula kwina mali itethia ukamba niguithwa kwa mbewa miaka 10 kwa kuvikio yusavali ya ukamba etino Raila Odinga ya isa kwithwa na uneko. Tuoni Kenya yombe onanza luo siedi kula kwe musumbe tuona ando alama Uhuru wa Kenyatta chama chake ni wapati leader wa chama cha Jubilee ayuwe ma Jubilee maithi kula kwe musumbe na ithie ti Uhuru ti Raila usumbe ona maikwa zeneme utenenge miazia meenda kungamia Raila ingi lakini twende ona kwe andu maitu bomwe na baletwa kwani kotoa uona twa kimanembo mpaka twezibia tubendwa nyota and kamba ni meze kana wathinzie mawasi mawale akwa obendwa auta na yune binda yo bendota twenda kuli andu maitu yune kenda kweka kwetwa ololoe atwebendwa nyota ni kenda mukamba akwata kiwo akwata malelo tumine thina utu ithiro na woma miaka yonde aibo ya kunenga wa molio twethana lewitu wa kwizoni nindini wa isisula yende ya kusanya maoni ma enende yulwa mlati la ayume mailo thukumithia hilioni uyumbe pala wakili Mwengi Mutuse wavithwa kana ena mwekeo serikali ni kunenga na district impya ta ile au ndino akilio mbunge chake
ila ni njia imwe ya kuthengesia uthukumi wa serikali vakuvi na mwene nthi. Sub county ya Kibwezi ne tukwenda twithwe DC Kibwezi na nikenda na mwandu ma Kibwezi East kwa kambo manengwa DC wo na andu ma Kikumbulio kila ni Kikumbulio North na Kikumbulio South yetuika district igenda wisa ithi andu maitu imakwata huduma cia serikali ila nene kwa bakube na Kibwezi kasayani kuanza kwithwa na dio na tuisio katotilangani na makindo vile katika ngumo na kwa yake boko twandu kabete na kwa twasia kana ni tukwenda na kwithwa na madio na kwithwa na maundu acio na niyo metalatala yende kunena nyana mwene nthi ikenda report ici asioka wisa ithi ya ministry ni ya gazette na itu nene tunamona makazi kana etho ene nthi nimekwetikana uni wo kwithwa kuma vamiakoni ya mbunge akati musini wa Ilovi dilivotia Vilingi wa Mauvoo nitawa Benjamin Mwaka. Ni muvya Benjamin Mwaka na itu ithinga likosia Masako kwa Daniel mbunge akaunti ya Masako ni asio kiasi kalisiayo itina wa kwithiwa memba mambunge ime uthio muone kwa kilungu cha mili kana munini wa speaker ulangine MC wa Ikalakala Stephen Mwanthi yu nimekwitha mainena nisema thina mekibadhukanio alamaende na kwikumbela mwene nthi tanza na kukosa kiwu. Daniel Mongela no kutweleza. Munini wa spika kati wa mbunge ya kaunti ya Masako Stephen Mwanthi na ulangine MCA wa Ikalakala Ikatini Ward danena vanza wa mako wa mbunge ino ni waelesekana nthini wa sikalo ila siambiwa kwi umunthi nimekwitha mainana nisema maundu meokoni mwene nthi na kuvatha Ilovia miveani kivothokanio uneni ula wakotamba uni mutongoi wa laingi mbunge nino Nicholas Nzioka na ulani MCA wa Machakos Central. Sema na umunthi tetha tibingwa mbunge itu ya Masako nikenda tambise mawala nyuma mwako makuthukuma mwene nthi nitetha tasobenza amelaita wa house business kanele sopa cia kalenda ka mbunge umunthi nikenda yende kasobe mawala nyo kana mithenela mbunge ketha yikuo mithenele kwitha yikata na tuikomana next week ende na so committee si saubia reports ila si kwetwa sida zieto mbunge ndini wa next week kilango asiani kana yuni twangite kana twambe isi iseso ya kwambisa kusoya budget ya 2023 2024 nitambe isi nitwenda tambe isi kusoya budget kenda withi sindu bingila tina nena kanila sindi na manifesto ya governor yuni siera sivo wametuke tunabetu kitile tawa supplementary budget lakini supplementary budget zio limit yo kiwango kila utaunyambesa bano katwa abange na kwa uniton na ile committee sindu sio onde so niteta tidil na budget process ya tusoya budget yuko na manifesto ya governor wa Vinya na ya mbunge nikenda withi endi imwesi kana sindula nene tunathite mwene ndi karolele kwa tuika andu maitu nitata na kushika niendasia the first thing ni kana nituweza tuisisia kana the implementation ya budget ni endeno ndo tunapitu kwa supplementary ya budget ndo wa sisia tambe kwina nza kwina drought na kwina nza ona ila nene nthuku ya kigu kwa nye tamondo nethwa ni keen kusisia kana department ya water ni kwikia mikakati ya kumana ando maitu mekwata kigu kwa mitukiata ala ni kala tuyukwata kigu cha Machakos Water and Sewerage Company tuikwata kibu cha kuwa na buza so intervention measures ila serikali wa Masako wa ilaika nituza tuimadhuthia meku kukanza ya kibu na nza ya leo ake mutongoi wa lani ni kati wa mbunge ya kaunti ya Masako Judas Mbilindawa na ulani MCA wa Matu neve ithekanze kesia kanave na wa niko mbunge nino ya kaunti ya Masako kwa kila wathingila kana nimekwendea na uthukuma kwa vakuvi na uvonge wa utongoi kaunti nino na kwikithe kana nimeanisia mawathala mananenganie kwa NND vindae kukunia maleve na silikale wabina makwatene kukwatana ila na moita wa ngata ni ile bindu ya ba mongo ikwa kwatanete wetha musita wa luba bon imba ikwatene ko tukwatenda anololo ko mundu kugwe be mubaka uzuno no kukenga de ukutabyo kindu pe kindu anu matewelewa ila mbunge labingwa kwimbwa melengwele na mulengo mwene wa majority no longe wa minority na kainga adu mabilibe ya kana minority maite me opposition na newe mo kwazi ndaona mo opposition yanyu kwa matwiki mangaliko nwange the truth of the matter nikana kwemba ne leader wa minority ndio mini ne oppose kila kindu kyonthe kyoka na ko ka ubiko mo nenda kwazi aba ikindu kyao ka kithuku kya ku oppose na laki yoka kithuku ite kaje kene kithuku
So far so good. Tineza wete wekindu kino tata kana kitona wete ando maitu problem. Wani kono mwe ono asisi members wa muno alame wa ono mongamite no masi ya tofauti kwina waniko ono mbunge ne amasa kuna twende nesa kwina saida tune bwe kisino za muthembosu kathwe sino za muthembosu singalesu yanza sikondeni jiti na wasika losia mbunge no kusiokewa maundu alama wani kunena ni maundu meko nyanza kigu na kwa ilia mekalia mwenenthi wa Masaku. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kumuvanza wa mwako wa mbunge ya kaunti ya Masaku. Ni muvya Daniel Mwongela ngewesu ya kune kutunanga mwanya wa kwambo sembo dhio mwone musaisia ni tusiokidhaiti. Arizona International College ni sukulu wisekanie ndiyonde twina course ya artisan certificate na diploma ndini wa School of Business Management, School of Hospitality and Catering, School of Media and Journalism, School of Engineering, School of Beauty and Hairdressing, and School of ICT and Computing. NEC, Kasneb, NITA na ICM niyo mivya yitu ya mitiani. Amanyua maitu ondhe nitumanenga utuika wa utumia kompyuta. Uteje wivo kwa amanyua maukwati munini. Twina nyumba siya ukoma kwa amanyua ma eitu na aume kwa dhowa munini. Nyumba ii si na wifi, TV na hot shower. Nitunenga na internship kwa amanyiwa ti uwoka nitutethesia amanyiwa ala meka nesa masomoni kukwata mawia. Tuthoke maofisini maitu ala meva mulolongo Sky Mall Building itina wa 3Ds Hotel. Tukunia simu oyu kuisila 0746 666 056 kana 0715 167 703. Kwa mauvombe ange tukwatie kuisila mutandaoni www.arizonainternationalcollege.africa. Arizona International College, your future starts here. Mukamba aisye ngundi yambe neyokao indi nisya wetina nekavila niambia wengi mukamba niwisisya kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyamuluo nondo Vilingi Wa Mauvoo ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutungo TV kwatanyo ya mukamba ni Trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utanivya nanima no manidwa bandi ni wa Vilingi Wa Mauvoo Metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani ginyamu sini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio evina yu Mutungo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutungo TV ngwatanio ya mukamba ni Trafika Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kuvevangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College yi Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzevenzio kuma kiimani cha Mount Kenya.
ukethia wiki lasini utite kuuta vate kwombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi. Tuina utuika wa miaka mbe wa 25 ndini wa kuvundisya makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbe wa 5,000. Nitusomithasya makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingi mbingi soma naitu na ndukelila. Wosani wa mwai wambe ni wende duketi kile andu maisai matunda makisomo meoka ili andikithie na itu unike kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti mwonza ile imwe 5 ile mwonza noti kenda kana uthoke mtandao witu ula ni www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Ni twasogethia mwenda museisia seneta Molote na chama cha UDM Mwandu Tabitha Mutinda ni wakathia muno matambia gavana wa Ilovi Johnson Sakaja umatwa isie kutungia utheu sektani ya uiti na wanaicha wa kiuki theu cha kutumia kauntini ino ya Ilovi. Senator Mutinda easekana gavana Sakaja ni withitwe ikonia ene yanda onthe sektani ya kiu na uiti maunena niani wonani waka na ena wendi musio wa kuikithia kila sibitali ina ndawa cia kuyana na kuthukumithia biasala wa kiu utena wangangani Ilovi sindu ila cia kitue kinene thini wa kampeni yake ya ungavana. Benjamin Mwaka. Senator Tabitha Mutinda no akathi uthukumi wa county ya Ilovi kwa kuikia kithito hukothesya ndawa sibitali cionthe ila cia county ateo enda isuvue ikavike mokoni ma anganganya. Governor Johnson Sakaja kwiyo nunenganie maloli kauta mandawa ila inaikiwe masivitali onthe ma Ilovi. Kila kisio wiki eta mutongo ndiye kala nzina andu makemsa na makwatia nia undu sibitali sionze sikwithia na ndawa undu bakwithia na mibango ya kusupply ndawa isu na cha muhimu na cha utana ni kwamba undu Mkenya kana mundu wa Ilovi ukuenshwa kana ni wakwata ndawa wikesekethia ndawa nisio bika sibitali na siumi la momo wetina kana wisikwithia sibaya na mwandu ma Ilovi mayote kana ndawa isu. Uthukumi ungi ula Governor Sakaja avikite mwanza mabunge ya wiki wa masafu ya Senate uthingilile ni uendeye ni ula wa kulunga biasala wa kiuva musini wa Ilovi na Mwandu Tabitha Mutinda no weta utheu sektani withwa na uniko munene kwa mwene nthi tukwithwa uwai watho kitue kinene manifesto ni ya Governor Sakaja. Nitwithitwe muno tandu ma Ilovi kibukia na ukisa kwithia andu ma Ilovi pia mena changamoto ya kwisa kwithia maina kibu na agenda nene ya governor katika kampeni yake ileta twi ma Kenya kwanza manifesto nene ya maundu makibu wese kwithia mundu wa Ilovi ni wakwata kibu na maundu asu ni tu discuss katika committee ito na nongo mutungia mubea nundu ni waise kana nuikite mesha zila cia ile cia kuensure kana andu ma Ilovi ni mokwata kibu kila kwithia chani kwa ibinda yukite nundu ni makwata ni na national government wise kwithia andu ma Ilovi ni makwata kibu na makwata kibu nesa. Governor Sakaja avikite mbe wa kamiti ya bunge nunathanie kusia miana yonthe ya biasala ikikoa kibu uitwa iwa vala unaikithia Senate kana no myei menini itialite na maundu mona icho wa kibu mailungala na ni makwikia meters ila sikwithia si digital wese kwithia yu kwa kibu kana kwa mbesa sikwa vetha bena binya yo bona thina wa kibu lakini no kwe binda nini nondo na sunguma isi Rome was not built in a day kuni twise binda yukite na kulingana ila mipango twa nene ya ni bakwithia bena cheni kwa andu ma Ilovi. Na yu Senator Molote na chama cha UDA kukitia mwana wa amwika va musini wa Ilovi mbungeni ya Senate Mwandu Tabitha Mutinda no weta nimekuendea kukitia county inengu Ilovi sio ni serikali ya kati masia yesia muno mitumile ya mbesa hithwe thina wikiku na utethio kwa mwene nthi no ndumwe kwithia na imbesa ta governors na no ndunge imbesa situmikata ana inchi ni mokwata services ila cia ile kwa kila muhimu na kila ngoendeshwa ni governor witu wa Ilovi ukweka ni kwamba
no kwamba kwikala nzi na obisi wake ona imbesa sitambitoka tumanyati wawe uthukumikata nundu imbesa sithitwe bo na be services na wananchi methitwe matokwata kwa ta leaders no sio kisa kwithia ona twetele imbesa siuke no sio wese kwithia nema kwikala nzi na mebanga mibango ya imbesa ino sio situmikata na sioka sibikia mwananchi hata undu baile ithita senate okay nitukwendea kwika oversight itu kuma vamia koni ya mbunge ya senate musini munene wa Ilovi ndilivotia Vilingi Wa Mauvoo nitawa Benjamin na Mwaka. Tusonga nambe mundo musiaisia na indi tuithi ngaliko sia masaku kwa bonitu kwa mwaka kuma nanguse nisu ikoneti theka na meunda isione imwe sia akaunti ya masaku ivo matungulu yu munini wa Gavana Francis Mwangangi ainena na enenthi kangundo na matungulu ne womyokanyo kwi alama endeye obena enenthi mali yo kwiendesia mo ene Mwangangi yu yasia kana serikali ya masaku ndisa kwetekela ona banini amama enenthi kubeno itheka kwanzia sia ungendu pala memba mangwatanio ya matu wendano methe wana siekalo si mwanya kunena ni siathi na ulaume ukumbilite. Boniface Mutesia tuelesia. Munini wa Gavana wa kaunti ya Masaku Francis Mwangangi na umane vanene nende kwendea na uveno mali ova kaunti ya Masaku na watiwa matena kunduka kwikala mavanetu itheka sioka na mithanga yo. There is massive land grabbing across Machakos County. Na ni kwa sababu ya uhaba wa vyeti vya umiliki wa ardhi. Kia weta chothothewe vanene kwithe utalo munene wa enende matena wavalua kana taitondi seitheka siona kula mekala na kana ingi wanu kwithe ikwatiana na serikali nene kwikithia kana enende makwata mavalua na malioni nzuvi kuu na maina tiwa matena kunduka kwikala itina wakuvena itheka sio. Serikali ya kaunti ya Machakos na serikali kuu tutashirikiana na nyinyi tuone ya kwamba watu wetu wamepata vyeti vya umiliki wa ardhi yao, popularly known as title deeds, ndio watu wetu pia wa safeguard what is theirs. Ingini wawetakana kila mundu ena vandu va kwikala na ena uthasiwa kwithi wavo ate ova ina vata andu kumanza wa kaunti ya Masaku na kuka uvinye ya mwenende wa kaunti ya Masaku na kumuvena mali yake na kumutiwa moko mathei na ingi enende matena kundu kwa kwikala. Unakuja kungramp 10,000 acres here ama 1,000 na unadisplace the locals. Iyo sikubaliani na iyo. And we are very keen on this. We as leadership of this region, we must fix this. Maneno ya ardhi na wizi, iyo hatutakubali. We will try to the last man, iyo hatutakubali. Waizi wakae na huko nje. But if you are an investor, ikiwa umekuja hapa kwa nia nzuri na umekuja umepata land na umeuziwa vizuri, haina shida. Any Kenyan can settle anywhere as per the constitution. Niendapo ita James Mobi uwe ukaha matuku mavuthu wa memba mangwatano ya matu wendano ila matungulu kwithwa maiteta muno maiweta kuvenwa malio ni mundu lautesiwe na kulikilwa kwanza mayo na gie kufikia na malio mundani wa kufikia na kwa na kila kiende na ukusewa kila muthenya andu maeke olikila nzama nzamela ya sakuiwe nindo kumeuya itutungia ripoti nikanatumane tulikala vayote na kusia yesia andu maipentu bana sindu sito nola wese ni watewe munda patemu ya wa members ama ne uchwa muteye wake tenda taito sito tutatie siana tezuma ba ndini wasikalo sia umundi ila siethiwa ndini wa munda wowe lawe matu wendano matungulu wa memba ni manengane methana miongo kenda na kunewa uthei wa nzama na kuvetala methito mailikila nzama yo na kuikia kana maundu mone malungala na vaina ngusa nisu inaendea na ukosewa. Tunataka 90 days from now. We need to talk to all members, ambie members wote Kenya mzima wa wendano matu wakuje kwa hii shamba 90 days. Tunataka mtupatie 90 days. Tunaambia serikali 90 days
kutoka kwa county commissioner, kutoka kwa regional commissioner, kutoka kwa Ruto mwenyewe State House. Tunasema hivyo na mimi ni member number 486. Siogopi. Kilame kwenda munoni kutungiwa mali yo na utongo iwo kweka ulikilwa ondu methite maiweta matuku kauta na kwithwa ingi moma tena kindu na alama vikiena kwase mathayo moma vikiena uveno mali yo na maisiko kanane matonya kwendea na kwase mali yo mbeange indi ethiwa silikali ikalikila makatonya kwata mali yo na utheu na nekuja silikali ilikile na ndikuja tongo jala mautumwa ku makasiaja siendo mona kindu kiendete nai maka ripoti kulata ile ripoti wa ino ni company ona kulika kwako muti sanyiro ligawata komite oti tikwaku na teka dira kindu janangika ni boya members tunga mei na ugonongo keziwa pala ndo mai kalande makasa malo kindu kyote batibo oingi nthini wa sikalo ini methwa maile na vyo na ngusanisio kana memba makwithwa maikuusisia vinya ukalekoni wa kuona kumavena malio na gwikithia kana kila memba wa ngwatano ino nake ni wosota memba langi na ukwata mali yake na tuyenda kululumilia nzamela yivo nundu nitwamine mwana mata munda maivati yusu na twa mabeta matatutabiti ni chau chaendeye tuikama na tukekala kibindune kioko na nzama yake matutabye maibie mate munda na mate u namba unyembeza sia na imaibie kwa nika na mayaiva kwa oyu mathina maingi ni maende na kumbela mithanga kana itheka cia ngwatanio cia ene kuma icio ni kwa cia matungulu na indi utanua ende ani kwithwa maitani ya mali ila mamandie vindani ya tene na ungi kwithwa ye au niko kwinzia wase vinda ye na ingi siukite Mutongo TV kumava kaunti ya Masako nyeneta waboni mutesea Tusongana mbe amuma enenthi kaunti ya Mombasa ni mato esemiate eneo matongo iwe ni ene yanda muvyani wa kusuvya mawithu lokonema maiteta kumanwa na itambia muthui umwe kumatemangia miti kana kutemanga miti le pande twekisioni chalelua machako singaliko osiali watoni ovudhukanu na meo matongo ni musuvi wa mawithu loko Dr. Edwin Mwinga Ochokwe ni imenda muvya wa kusuvya mititu na nema kuosi ya matambia mwene nthusu ula utilangite miti bewa miongweli le banditwe lelo ni usu Angelina Mose oselela Maandamano ana alama avangithwa na kutongo isio ni musuvi wa mawithi ululuko Dakitali Edwin Mwinga Ochokwe meima kwenda muvea kusuvia ithekana nema kuosi ya matambia maki miao kitonga kina kila kinatilangie mitimbe wa miongo ili na ila ivanditwe lelo ni uwa enenthi kutembea melekele kikililoni chama au chali watoni na sisi tukaja hapa pamoja na ofisa wa forest walipoanza hii kazi na wakaambiwa wawache wakasema hawatakata miti amekata miti na mengine amekata mizizi kwa hivyo katika siku chache ambazo zitakuja hii miti yote itakufa na itakuwa hii kazi yote ambayo ilifanywa ya kutengeza mazingira itakuwa imepotea kitonga kina kila chuweto kanani kikombo etelelu u wa kuele kila kiseseni changali ya mwaki ya tene kinatilangie miti hii kitena mwanya wa muvea wa itheka na ula wa nema ovamwe na serikali ya kaunti hii ya Mombasa lakini leo wamekata miti ambayo sasa imekomaa ni miti ambayo inaleta kivuli ni miti ambayo inachangia mambo ya mazingira ni miti ambayo inachukua miaka kama hii miti waliokata ni ya miaka zaidi 20 Mwinga nukuetakana miti hii na temangiwe ni kitonga kiini kana kivikie kwaka ukuta kisione kivu vala wetakana miti hii ya vandiwe miaka miongweli mivitu ni adhukumi majua kali na mwitu ala madhoasi yale ukisione ki kukwata munye na kuisiana na uvivu wa kaunti hii na yeye amekuja kujenga ukuta kwenye road reserve manake hapa anapojenga sio mahali paki anatakana apatie miti kama mita 2 hivi au mita 1 idhuru nimeenda muvea kusuvithekana ule wa neema kulikilila kati na kuudhinikia vata u kuna watu wanafanya kazi hapo kwenye hivyo vibanda ambao pia ni mazingira yao kuna ndege na nini ambazo sasa zimekuwa katika hali tabani kwa jina najulikana hapa kama Mr. White Kalasinga mimi nimekaa hapa for more than 35 years hapa jua kali na hizi miti baadhi yake mimi ni mpandaji wake nimesikia uchungu sana nimezunguka sana
Kwa nini anatufanya kama wanyama? Hata kama unamfukuza mtu mahali, inastahili unampatia notice ya kumpa tena, mpaka kama ni pesa umpe, umwambie katafute mahali ukae. Uondoke hapa mahali kwenye huko, mimi nataka kufanya kazi fulani. Sisi tukajaribu kujitetea, tukaenda mpaka manispaa. Tukaenda tukaongea na yule mama akasema hakuna mwenye huyo jihani si kwake na sisi pia si kwetu, ila mnyinyi muendelee kwenda mkafanye kazi zenu. Amwitu ala matho aciale ukisione kini makuetakana kitonga kiu nikithitwo kienda umakuthwa kuma kisione kiu kwa kilungu kiasa mawetakana ivanda imwe ni nomo langiwe vala menda matungiwe ngalama. Tumekuja jana juzi tunapata vibanda vinabomolewa. Jana mimi nimekuwa hapa kazini. Nikija napata hawa wanachimba mitaro, wanatuambia musonge mwoyo vibanda mweke kando, wao wanachimba mtaro mahali kwenye fence ilikuwa wakaitoa wakakuja katikati. Sasa tunataka tuuliziwe huyu mzee anataka aje, sisi tumemkosea nini? Na kuna kitu chake gani tuko nacho sisi? Na kama hatutaki atulipe hizi vibanda zetu zote. Atulipe pesa gharama zenye ilikuwa tunapata kwa siku, ndio tuondoke hapa. Naomba ikiwa hii miti Ruto ndio ameruhusu ama ni serikali imeruhusu ama ni county, tujue aliruhusu kwa lengo gani na atapanda vipi hii miti irudi. Gilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Tuthi ndunyu itina watandithia sokoni wa Kibwezi kauntini ya Makueni kwithiwa na ibinda yumu myai kauta mebitu kumana na maleu alama umaame undani atandithia yume na ubucho munene itina wa namba ya athoi kwa mbisi ya kuongeleka sokoni uwa Kibwezi. Ona uobo athoi yameteseka na mathoa kwitha maende na kwitha yulu. Kennedy Mulinge tutoe sokoni. Iyo chatandithia mambo kacha kukosa thoi sokoni uwa Kibwezi kioneka kiende na kukwata usungio. Itina wa thoi kwa mbisi kuongeleka ombola vya sala nisio kindu kilacho thotho itune maliu mambo kalama na imiundani kwa mbisi kuthela. Ebinda ye ya mbu elaguiye ithi andu mabaita niruthinire muno ni gwitha andu ma kuka kututhoya mena mathina maingi muno ni gwitha mena complain makwasia kana mama yeso tu ya nibitha samusa ambadikwe muno na wazizia na ibinda ubo wambua kuina uga nesa sindu mondani sina kindu nandu mekola magenuka kwe musima ikwikala ku kuithe twina mathina maingi muno andu ma baita ma business. Valona uyo votandithia amateta mathoa kwitha meyu lukula mai na kula kuya thoi vama ikonanya kina kwambata kwa ngalama mekalile vanthi ya Kenya. Kilimo kitu cha kucha mba mboka tutumia mauta na magathewa ai no business ni upinduka na customer nacho siwa siaile kututhoya nundu asisia ona itu ithe tu business ini ningi tunasiana sio masukulu na tumatha mbesa ba biashara nikenda tupikie na kuisomeka. Atandithia ama yikia kwa lokwa ngalama mauteta uo mukuli wa kumololesya mathoa vamwe na kula kuya thoi. Mbe mauta mambo thewa ni gwitha isamudu twete wena chingala mayeyulu nundu wa twalalamika twakulia tuyiwa mauta meyulu nyemba kila ndo no kulia muno kithewe ni mauta nigenda withie transport ni athea isamudu thewe kuya tulacha isamu ithewe kuya sikumwa nigenda nao customer hisioke nundu situmite kuenda muno nundu wa utana bina. Vilingi ndo kuma Kibwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Ulinga. Nende mwere museisi atu masokoni tuisiokele ba studio sia Mutongo TV ngwatani ya mukamba ne kutabie kana ni twabika muthia wa Vilingi Wa Mauvoo mondo ni wasa umwe na nusu neta wa Steven MUEMA Sharon Dinda au nengelelia kwanzia meko tukomane ingi.